मई फंगनरबी पादम द पाखलिबा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना मणिपुर दसु हौदोखरे पादम द पाखलिबा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना मणिपुर दसु हौदोखरे केबुलमजाउदा मणिपुर संगाई फेस्टिवल पांगथोकपदगी केबुलमजाउ नेशनल पार्क येंगबा मी मसिंग हेंगले नोमद रुपा 80,000 मयादा रेवेन्यू लाखले मपालमदगी कंपनी अमदि असोबा शॉपिंग मॉल सिंग लाखपना मणिपुर की फिसाबी सिंग दा असोबा सैथेंग पीरे हाइरी अमदि तरामतु सुबह मणिपुर पोलो इंटरनेशनल की फाइनल इंडिया टीम बी मणिपुर अमदि अर्जेंटीना का सानरगनी खुरमजरी आईएसटीवी की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी हौजिक मरु एबा पाउ सिंह संदोन पिजरी युमथोंग खुदिंग मई फंगनबगी पानमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हंदकी सही अगस्त तांग 23 हौदोखिबा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना मणिपुर दंगसी पावर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज राजकुमार सिंह अमसुंग चीफ मिनिस्टर नोंगथुमम बिरेना हौदोखरे सिंगमेरोंग दा लैबा क्लासिक ग्रांडे दा हौदोखिबा थोरमदुदा पावर मिनिस्टर टीएस बिश्वजीत MSPDCL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल सिंह सरुक याकी REC फाउंडेशन अमसुंग UDCRMS की मरक्ता मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अमसु खुयक पिनकी चीफ मिनिस्टर नोंगथोनमम बिरियाना 2013 की सेंसस मतुंगिना युमथोंग लाख मंगा लिसिंग हुमुद्रा लेबिगी मनुंगदा लाख अमगा लिसिंग हुमुद्रादा मई फंगदन लेरंबा असि स्कीम असगी मखादा मथंग सही फावदा मई फंगलगनी स्कीम असगी मखादा खुदोंग चादब क्या लेदुनसु मरुओइना सिंगी मनुंग हंजन मफमदा मई योगदबा यावरिबा सि गवर्नमेंटना फंगनबा हौरे स्कीम असगी मखादा मई संबा सेल संगदे ngasi ministry-na sada marifudra aduga chief state-na sada tara puthokuna lising ani trapan phawbada yumthong khudimai mai phangani haina prime minister pandam asi state asigi oina lising ani tara nipan phawbada losinana ba pandam thamli haiki नोने द लेरिबा सेनापति द लेरिबा संदे द लेरिबा सोशापुद लेरिबा फ्रजा नांदे मई थालवै निंबा अकोय साइड द मई थालवै द थालवै निंगिन मई थांद द लेरिमिनि मागी समस्या लेरमनि मागी जोंगाल सिंग लाइफ लाइफ तमंगमनि कमायना लाइफ पारमनि ड्यूरिंग द नाइट टाइम कमायना स्टडी दरमनि अदु ngasidi प्राइम मिनिस्टर मोदी के तो मैं शांत लागी वाकलो द ngasi मई युम खुदिम तो मई थांद बे यार मागे वाखल आका ए यार नुंगाय नोकुदो मोयन नोकुदो उरका नै कुछ है पावर मिनिस्टर टीएस बिश्वजितना अर्बन एरिया दा सादर मरफुद्रा मई फंगले सिंगदी सादा निफु योबंगमद्री मसिगा मरी लेनना डीपीआर सेमदुना मरी लेनबा मिनिस्ट्री दा थागले हाइकी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर इंचार्ज राजकुमार सिंह ना नोमदा पुंग कुनगमरी मई लेप्तना युमथोंग खुदिंग दा पीननबा सिस्टम फगननबदा संगदबा सेनफम पीननबा सेम सादुना लई मणिपुर की पावर सेक्टर यामना साखुतपा फिबम अमदा पुरकपा उबा फंगले सिंगनबा अमगा लोइनना होनरबदी अनोबा अवनबा पुरकपा ngamgani पावर यावदना थबक खुदिमक माय पाकपा ngamloi haina phongdoki We are going to make it an obligation to give supply 24/7 supply. You know, we should talk about system strengthening, we should talk about revenue collection, we should talk about everything. But we never spoke about, before our government came to power, we never spoke about our obligation to the people. Anybody who aims to provide a service has an obligation to the people. And that obligation to the people is to ensure that you press a switch, the light will come on, the light will be there 24/7. Now that is what guarantee we are going to give you. We are going to bring about a change in law and we are going to give you that. हंदक सही मणिपुर संगाई फेस्टिवल मांगोनेना केबुलमजाउदा कर्टेन रेजर थोरम चीफ मिनिस्टर ना होदोखरबा मतुंगदसु केबुलमजाउदा थोरम कया पांगथोकपना नेशनल पार्क ता संगाई येंगबलापगी मिसिंग हेंगले फेस्टिवल मनुंगसिदा नोमदा लुपा 50,000 की मयादा रेवेन्यू लाखपा ngamle hari
ISTB Mihut Ganeshona National Park ki official amaga akhanan unabada handake sangai festival asida Manipur wangmadagi yengba lakpa misingi sang mamanga yengnarubada sada kunthra gi mathakte hengale masagi mathakta mapaleba ki miyoi kyamarum su lakpa ki sang hengale sangai yengba lakpa mi masing hengalakpadagi WLII dagi su volunteer sing thabirektuna sangai yengliba singi guide tawri entry ticket su computerized tobuna ticket kakpagi ngainaba hanthale Tawar singdagi sangai yengnaba telescope hum amadi binocular masing hengale hi tongduna park manungda sangduna yengbagi khutong saba su piri festival asigi magun sangai gi punapam ke bulam zawda miyamna miyang thamnarakpadagi asoba revenue amasu lakpa ngamle hari kano se national park ki manungda sangi ba visitor singja to ki matik ras oibna maram oirakanda WII dagi moina mateng pangna bi dang da volunteer thabirakpa akhoi guide ki mi tararom na mateng pang bhokta akhoi ki staff sing si adugi matik awaba mo oinaki nomada koina hanadi average da 3000 dagi 4000 ka ba si yam wana karamni adu bhanda ki festival ki manung sidadi ngarang makta da ha ba kanda ngarang se akhoi 60000 above akhoi revenue da ka ba ngami mase akhoi ki government na sembirakliba lobirakliba initiative sigi matungena akhoi masi mai pakpa tabak amani na koi hajaning Nakalamurumda se minister na kebulam zawda sangai festival ki thorom makata na pangthok na ba laukthok labasu nungti gi pangthok liba thorom sing local cable network amadi media na numit khuding gi coverage tobi dabana festival se pangthok li haiba miyam na khangbagi sang nemi haina sangai festival management and the demand committee kebulam zaw national park advisor ningthaujam thobuna ISTV news da phongdorakli sangai gi pungnapam kebulam zawda pangtholiba thorom asisu imphal gi mafam atida pangtholiba asigumna media gi khutang da live thabi duna manipur amadi malang mifam khudimang sinba thungna yohaningi imphal da pangtholiba mafam khudimang ISTV yauna local television live thaduna miyam hupna yenghali kebulam zawda pangtholiba festival asibu karigidamakta government na live thada duna miyam da utriba karigino State level ki thak ta pangtholiba cultural troupe kaya tharakuna lekai gi oiba culture yauna atei thorom kaya mai pakna sathari punna stall nipuga manga hangduna loktak pata phangba mana masing kaya na semba singju bora amadi atei sinja kaya phangali thas gi kunthra da losingador festival asigi watliba numit sing live telecast tobiduna miyam hupna yengminnana ba government ki pukning jingsilakli Kwadi maruina hauji matam haugre tari kunthra bagi program chelle harim amje koi gap laiba haibase message nge tari kunthra bawa ta chengna flash tawga manipuri mafam khuding makta sangai le mafam da sangai festival phaduna tawri haibase chije yamna kanna tawhonu magi pressure ma koi management committee gi kanna pijaning sarkar da Manipur ge iong ge pothok sing asidi mapal ge soba company amadi shopping mall lakpatagi pisabe singda soba chatheng ama piba hore hari Manipur ge khwadi ge soba ningol sakoba ge khanaba mela pangthokpada Manipur ge phiyon ba store singna khulang kha phawba kawdaba yawrbasu shopping mall dadi nomada lupa lakh nipan gi mayada ningol sakoba matamda yonba yawi masina pisabe singda soba safu piba hore haina New Delhi gi pragati maidan da sathariba kunthra 3 suba India International Trade Fair IITF da saruk yaribi Manipur gi pisabi amana phongdorakli aikoi gi Delhi Paumi Seram Rojesna akhana unarubada Manipur government na pisabi singidamakta langi subsidy piduna mapal ge kaithel ga mayuk nanaba ngamnana bahona ba mathau tagadori IITF asida Manipur dagi stall kungom doina saruk yari masida Manipur gi toan frup singna puthokpa iong gi pothok sing asar u akang mana sabalai amadi laitibina singba singna miyam gi puning singsili trade fair asida yulum nariba Burma Thailand Netherlands Spain Afghanistan yauna mapan gi lebak tara humdo hemna saruk yari lamsat sajat phajaba thaksi khasi thogolon khangba haibasi hojiki matamda mahiru singda yamna maru oi haina education minister TS Radhe Samna phongdokre Ruda Academy Thobal ki 33 suba inter house annual sports meet sodopaki thoromda minister no pharmacy phongdokibani thoromadu da Thobal college ge principal o sauba district sports officer Thobal I Purnima Sisu saru yaki minister na school sigi NCC cadet amadi housewives mahiru singi mass pass contingent na piba salute oki mana makatana aikoi miyoba asai hiram khudimakta sanabi amana konsentuna laidibani miyoba aikoi amana amagi mateng pangnaba khangba kanba kathokpa amadi punna thabak tawminabagi mathau tai haiki yam important oibada sanabada koi teamwork
discipline khang kanwa kathok ngamba ai partner gi ai team member gi ason modaina makeup to makeup ngamba singma kaya ma tam me adana singma sports meet kaya organize tawraga akoi haksam haina bom lai madudi health is wealth haksam patragadi kaita kana dina adana faidi baru evel ni haksam bawasina adana sports tawragadi haksam jo pagani wakal jo pagani Myanmar amasung India lebak ni gi paumising saruk yaba interregional media interaction program warep taret lauduna ngasi lotion khre warep sing adu gi manungda Myanmar amasung India gi paumising ge marak tatu ina unaduna lebak ni gi marakta hena phaba mari sagana ba hona minaba ek is policy lakputa lebak ani gi paumising na hena soba thodang lauduna policy asibu thabak una pangthokputa mateng pangba lebak ani gi marakta visa free regime ohenduna satok chasin dalahen ba satok chasin gi lambi sing hena phaga hanana ba media sing na hena soba thodang lomina ba हाइबने सिंगो वफम क्या यावरी आयुक्त के आहार में सेशन द एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश दुबेना मॉडरेटर ओइदनो इंडिया के एक्ट इस पॉलिसी फगन हम बता मीडिया की थौदांग हाइबसिदा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर विवेक सक्सेना ऑल इंडिया रेडियो इंफाल के न्यूज एडिटर डॉक्टर ए इबोमसा शर्मा मसुंग मिजमा न्यूज ग्रुप के मिहुट ना पेपर पाथो की अनि सुपर सेशन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ media persons in India haibasida Professor MC Arun Indian Journalists Union के Vice President Kausuri Amat Burma News International की San Muang Thangna से पाथोकी इंटरेक्शन प्रोग्राम अदुगी मरुए बिगी मतंग द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश दुबे ने वफम क्या फोंदोलखी solution to any problem. We want to communicate, debate with each other, and after that debate, we will reach some conclusion, we will get the solution. So it is very good initiative from Manipur journalists, all the organizations with the help of government. So all of them. Imphalis police na pichu lampa khan aurim lekai da thi bahum gi thabak chathabada PLA gi active member ani yauna overground da leiba mioi ani ga konana nongmai amadi bom phagat pangam khre Imphalis ki SP Kabib Kena pau gi mpham amada phongdok la dunang sinu yungba matung Imphalis ki commando team amana thongju part 2 da thi bahum gi thabak chathabada khulai singa se phagat pangam khibani hari khulai ga konana phar mioi singa tudi naurem boge sahini phugomari apok palai kitraba en iboso Imphal West ki pichu lampa kha naurem lekai Konsam Joy Kumar sahini putaret apok palai kitraba ke babudon thongju part 2 overground da leiba naurem ongbi Premila Devi sahi kontra taret mapuroiba en bhume maitei Laifam Pichulampak Kha Naurim Lekai Amadi Huidrom Ongbi Zibalata Elias Maunau Sahi Yankai Mari Mapuro Belekitraba Ingo Thongju Pesulampak Tagini Police ki Pauna Makatana Yasi Pagat Kiba Kulai Singatudi AK-56 rifle Ama magazine Manga AK-56 rifles ki Kap Yarba Maru Taraga Manga Lethod bomb Tara Yauna Lethod gun Ama magazine Yauba 9mm pistol Ama Pagat Pangamki Kulai singa si konsam Joy Kumar ki mayumda repairing chathring ida phapani nomai singa du bu amuhana samjan sajin bada sizna bada polam singsu phagat ki phagalaba kulai sing yauna mioi mari makhata ba thabak pakhat anaba police singsamai police station na sina khargani hari while taking up various preventive measures for smoothful celebration of our state festival Sangai on the basis of specific information caught 2 PLA cadres along with 2 overground workers who are women cadres who were used mostly in transportation of these weapons. All those people arrested and recovered items, seized items, will be handed over to Singjamai police station for taking necessary legal action. Amromda district asigi narcotic cell na mioi ama WY tablet lising taraga konana fari hari ngasi SP Imphal East ke office ta pangtu pa pau gi mifam amada SP Kabib na ngarang numidang pung 3 makhairom taba duai da sangai festival gi pam da thodok thok tanana ba andro parking da asat ok sing OC narcotic cell Imphal East case Dev Kumar gi miyeng makhada SI M Sabir Ahmad na lusing batim amana singna mioi ama check tok bada polam sing adu amu plastic khaw amada haptuna puram badagi phagat khibani phagalaba mioi asigi maming oinam heramot changki sahi yankhai manga apokpa laikitraba Dhamendra Jit singsamai oinam thingel dagini
Pagaliba Polamasi Lupa Laktara the Gitra Manga Paubi Oigani, Maki Matakta and you have Tabak Lokat Pagaluna, District Police na Manipur Bu drug free Oibalamdam Ama Oinanaba Makata and Tabak Lokat Kani Haki. Will be continue to conduct this drive against drugs, which is one of the topmost priority for us to remove this drug menace from our Manipur, to make Manipur a healthy state. I congratulate our officers for taking good steps to ensure the peaceful celebration of our Sangai festival. USA International Limited Guwahati na sponsor Tauduna People's Development Society amasung Desbandhu Club Kasar Assam ani na punna sinduna numit tarit ni Silai School Training da saruk yakiba trainees singda P2 na naba mission yanthopki thorom amangasi New Second Liba PDS ki training hall pangthokre Thoromadu da Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Khemsan Singh USA International Limited ki Deputy Manager Manoj Kumar Sharma Manipur Industries Development Council Chairman P Loken Singh Manipur Rural Bank ki Senior Manager K Sundar Singh amasung PDS ki Chief Executive Officer T.S. Biramagol Singh na maruba miu singona saruyaki Speaker Yumnam Khemsan hakibada numit tarit ni satakiba training asina skill development oibadi yakiroi makata na training amuk sataduna khut haiba ama oina na bahona biu haiki living siga tradition siga mosi tailoring si thadok na bayar da bola mani manam di machine ma khatan phadera ka la nom da kasina da tu budra di ya da mani na sai group point to bi so kharab na marketing daro kharab na sura ga so do muka lo na singwa sebe group ki lo na singwa sing thada bi ka da masi he na sa pa na ko na la ai so mating bang jage Bisnupur Police Commando amasung ni Punitoi Suba Samurai Police ki apun bakangvu mana tidim lambigi ngang khalawai oil pamayada sek tobada UNLF ki sympathizer ani phari hari Police Department ki PRO ki serol amana phagalaba miyoi ani atugi maming di MD Aslam Khan sei kunganipan More Ward number 5 amasung MD Nazir Khan sei kunthraga taruk Sora Bazar mamang dagini makhoi ani dagi US and Sab hand grenade amadi ate polam kyamarum su phagale hari hoje paugi Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor solak padagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidabak amatta nayaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule hakchang ni sinabiyo India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Impal. Panacea Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study material sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damakdadi Panacea sing na amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Sky Hospital da world class intervention and cardiology gi khudong sab leijare operation tawdana device na heart ke ahoba men ba coronary stenosis balloon na kam thoklaga stent hapa mihul chongba gi layeng RF ablation pacemaker ICD combo na chingba Sky da pangthok sari angang singidi device closer gi OT amasung hospital charge free oigani akupa marog gi damak reception ga tane bottle da halaga yulibi ising kudimak mineral water natte amadi mineral yaw natte mineral yaw haragadi nutrition fact ibra haibidu label yingbiu sodium potassium magnesium yaw ising chang nai na thakpasina chakhau kidney heart amadi brain memory phagalali haibasi medical science na phongdokrabani haiba mineral sing asi yes with added mineral acidity yauri Beki matung na makata ba pau pizari Sangai Festival ke saruk ama oina Manipur Tourism Department sinduna hiang tanabgi thorom amangasi wangkhaida leiba thangapa ta pangthokre
Tourism Department amasung Thangapat ki akoibada leiriba club singa khusamnaduna sathakiba hidanabagi thoramaduna Education Minister T.S. Radhesham ing thaula siam basana zawba ya school kendra ge MLA T Saityabrata MLA singna saru yakiba thoramaduna ning thaula siam basana zawban hakibada sangai amasung hyang tanab anigi horokpadigi hauna yamna maruiba mari leneduna lakhi Thangapat pu yokhananaba sarkar ge ehenwa miyang changhaningi haki thoramaduna saru yakiba Education Minister T.S. Radhesham na hakibada yang tanabagi yamna maru oriba mafam ama oriba Thangapat tourism site wana sengbat nana mahonaragani haina phongdoki Tholakpa miyam asalakpa amadi muthakil ani sinarkan maram oilana akoi isingda hi sinaraga akoi haising ko bambala madu mang ki bada ai iba mo yawe akoi weno akoi la paunari bane do masi yokna bela maka masi bomba yang kana bagi masi ki akoi traditional oriba masan hasi adum akoi yam toina do masi tangai bade ne khanjai Battery na salaiba gari sisinaduna Kangla yengnanabagi service ama haudokiba asina Kangla bu miyam na pam na yengnabagi sang hengale Kangla footboard amadi JCRE skill solution na nupi masa singna gari asi thobagi matakta lam koiba singi lamjing lamtak na bathabak pakat pa asina lamdom masigi nupi singi haithu sing thoiba su utpangamle ira masigi matang dai kogi pawmi bebita du report amalo bisi Hojik laiba mafam asi Kangla Laifam Len haiba mafam adudani pangthokliba sangai festival asida yengba laiba tourist sing asigi pungning chingchanba mafam amasu oiri tourist sing asibu mafam asida kari laibage kaidobage haibadu khanghanabagi damakta nupi singi ngakta oiba tourist guide ama sida lairi sida lakliba tourist sing amadi tourist pu guide tobiriba nupi sing asina kari khanbage haibadu ISTB ga amuktang wari sanaminasi It's a wonderful idea, and I was quite surprised that they have just started this, and just a couple of days only they have started, and I was fortunate enough to be in one of them and you coming and interviewing me. But definitely, it's a very wonderful thing. These women guide or the drivers of this who are taking us around, they are very well read, very courteous. Qualifications say tourism the master loijare and 6-month course ama travel and tourism ge Mizoram da tawjarure aduga handak JCRE da tour guide ki course am tamba loijare aikoina as a lady tour guide oina moida mafam gi aikoi history amasung culture bo aikoina phajana takpi bodo aikoida yam harau basu pele tour guide ama oi ge hair ge di lai khakta paba asina taba field da thoga aikoina knowledge gain tawbado aduna hena khoida kan experience mayam ju fange practical la kana na hena mayam ama khoina khangdab minna su uraga aduna hena kaino taw satisfy ore Kangla footboard na akoida JCRE skill solutions ta sinarakpa matamda especially they want lady to work as a tour guide. Maramdi, we want to promote women. They are well qualified, they are very groomed, and they are well educated. Ana makoy sa tourist guide ama oina tawbayay have the women empowerment ga mari lain na akoy na lady tour guide golf cart service na Kangla footboard sina provide tog Germany. Kangla manung gisu aduga any part of Manipur da tour guide amagi service akoy na loy deliver tawe. Kangla footboard na nauna paikhalaiba thabak asida lamdam asida laiba nupi kya singbu awangba thakta hena pukhalagani haina maikai kya dagi phongdoknaragli cameraman Sana Jawba amadi aboiga loinana Bebita Asangbam ISTV News. Afaba kunai ama ohina na afaba angang samgat pasangi haina Health and Family Welfare Minister L. Zainto Kumar na phongdokre.
Opamasi Directorate of Health and the Family Welfare Services na National Health Mission Manipur ga kusam naduna state ki thakta masa phaba angang sangdam nabagi thoramda ma na phongdo kibani tha taruk tagina tha trama thoi tarani thogina kulumdoi amasung tha kunga mari dagina kuntra truk phawbagi kaluk hom thongna sangdam nakiba du da kwakete lasram lekai dagi Eric Laisram Hairok Part 2 dagi Thoksom Amrita madi Uripo kumatem lekai dagi Lenis Nuhang mona mathang sina ahanwa position sing taki Manamatum Yantopaki Toromda, Director K. Razo, Additional Director P. Sam Sundar Susaruyaki. Director K. Razona, Angang Singbu, Tinjang Kajang Dana, Nada Yektana Lenabagi Matam Sana Tika Tadokadabani Haki. El Zen to Kumana Makatana, Apabangang Sangman of one of the Mamma passing it Todang Sawi, Angama Hibasi Mama Pagisang Mingsel Gumani, Angang Yang Lagamato Kramna Imung Manuna Mahaku Yopaki Hibaga Kangmangani, Tatana Kanasenaba Imung the Yapaba Angang Toropa Wagani. Mama passing namasa singbu section na yang shinduna sembira bade phaba khunai sengot pangamgani haiki kai angang leinabagi damakta akhui afam makhin mama amasing papa change papa ga mama ga ani jingi nuksinabagi madugi mami se kara ware tai angang da tai angang se kashna te mirror ni mingsian ni papa ga mama ga ki apun me bakhal gi madugi akhoi gi nuksinabadu nei wangang taris Congo Bazar ke Kaithel Fambi Ima Ivel Congo ke Kuba Daliba Club Amati Mara Pabi Kiana Congo Bazar the Yari Poksat Palambi Sambi the Ladibasigi Mayok Talambi Timbagi Kongjang Sanction Cre Congo Bazar Development Committee ki President Longzam Damientina Congo the Yari Pok Tana Chatli Balambi Simatam Kiatagi Sambi the Lakli Marakta Nung Leba Kara Taraba Aduna Nung Subamatam the Hena Pibam Sokle Laliba December Manga Pobagi Mang the Lambi Asi Sambi the Rabadiakan Kongjang Junction Lagani Hari सरकार की मतमदा चौबा इहो कया अमा थोकिबदो अदुगुमगी वाथोकदुदी हदकी अनौबा सरकार लाइबसिना तौबिगनु अदुगा अखैना तौसु तौरोय सेमजु सेबिरकनी हाइबगी अखै म्यामना आशा थमजरी अथेनजिगी अकोइबदा फता हौदी म्याम अमा पैसलतना नंथि हंगाई म्याम अमा पैदना लैरे मसिजु हरि लेनबा अथॉरिटीना म्युनिसिपालिटीदा पाउ पिबिरगा मसिजु लौथोकबिनबा आइना इमाइबिन म्यामना Lampel Supermarket ke area da mau ko thela ma sargani haina Minister N Biriana mau da pangtok flower festival da phongdo ki bawa phamadu yaning de hai tunanga sei Lampel Supermarket ke ko bada dukan phamliba madi street vendors singa Minister ge banglo tamna thomjil lakre music adu Manipur police ki kangbu amana Nupilal complex da thingdona thamki bagal loina Minister ga wari sanana ba mioi hom khangat ki Hiramasi matang da Lampel Supermarket Shop and Street Vendor Welfare Association ki President Subhas Lehau thapam na phongdor pada Mamangi Sakana, Bazada Street Vendor Pamli Bisingu, Lampel Supermarket, Pamdanaba, Pampirak Patiki, Housing Pamduna Lady Bani, Ketil Pamli Musing a card, Pinaba, Department of Tanaduna, Arubataka, the Lady Bani. Atubatam does the Minister of Pontoki Pamadu Santo Kadabani, Lampel Supermarket Ki, Ariada Mau Ketil, Natabalam Domasigi Miam, Puna Pambaya, Ketela Masagani, Harabadi Miam Nataram, Okani, Madu Nataduna Mau Ketil Sanana, Batapa Pakala, the Yabangam Lohaki. Supermarket like street vendor huji like sing se koi association ka tana rakhana koi card po pin ba na koi mohun minister ki side tagi adegi di koi pd side tagi municipality de inspection pirakna koi ka sagro ha na koi aya bo pirakna da secretary tagi koi documents sing koi pirakna ready le bani ara masi sem samna masi koi athu matam na masi mau market nattabi da koi general gi ba Manipur praja puna mang na phamba ya ba adu ma kai thela ma sabi gani hai bo taragadi koi karim I Hajar ko tamina the manjagi aduga karigumba ko masi mau market mak akoi supermarket ki areas de mau market aba mingji tholak pa sarak taragadi madu ko sungya yabang amo ha ba fam je ko Mioi Krana Impal Hodam Larambi, Hodam Leki Kubum, Tugairaga Noble Larambi, Tamzin Bigi Tongasi, Lekagi Club, Amadimiamna, Ariba Kubumgi, Sata Madu Hanzina, Honabi Haina, Kangla Imalupna Pongdoli. Todosina, Lebak, what electing a Kendragi Emily and Lekai, Miam, Gapuna Paminaduna Warriors and Purgan of Honabi Hari. Historical and Resource Center in Palgi President Nauribam Indramani, Additional Deputy Commissioner, Kangpopi, Haisnam Palkisna, Masung Environment Department, Deputy Director, T.S. Bogena, Lusingba, Mio, Nipumangana Saba, Kangbu, Amana, Tolang Akutpa, Village, Sip, Amadi, Kunjasinga Kusam Naraga, Bolen Pat, Harigazu, Kanaba, Zaiming Lekta, Tizinbagi Kongshat Ama, Tasigi Kungatarukta Chalure. Padasi, Kobruchung Sangi, Napom, Impal Turel, Yahoropam Maruda Laiba,
अकोइबगी माइकई मरीदा असुप उमंगना कोशिलगा लेबा पाट अमनी थोंलांग अकुटपा खुलदगी किलोमीटर मरी रोम सलगा समुद्र इमायदगी फुट लिसिंग तरे चनी कुनगा तरुक वांगबा सिंगदोंदा लेबा पाट असि माइकई मरीदगी सिंगमायदगी चेंद्रक सुमना कुंबी काले नायदने सिंग तुंगदुना लेबा मफमनी पाट असि मयुंगदा चौराना फुट लिसिंग अमगा संगावनो सांगी अदुगा मराकता फुट चौराना सातुक यांखई रोम पाई पाट असि अयामा सरुक फुमदीना कंसिंदुना लेरिबा सरुकसिंग ओथोलगा इसिंग तुंगबा मफम हेना पाक्थोक चाउथोंदुना सेमगलबदी हेना फजबा पाट अमा ओहनबा ngamgani लोइनाना आईटी रोड की पाट लेरिबा मफम असि यौना गारी संगबा याबा लंबी अमा सेमलबदी लम कोइबसिंगी पुंगनिंग चिंगसिनबा याबा मफम अमसु सोइदना ओइबा ngamgani हिरमसदा मरी लेनबा ऑथोरिटीना मियंग संगविदुना कोइबदा लेरिबा खुंजा सिंगी सेमिलोंदा असोबा अहोंगबा अमा लाहनबिनानबा पुंगनिंग चिंगसिली लम कोइबा लाकपा कयागा सिंगमी सिंगा नुंगसी चानना लोइनदुना सिंगमी तमी अनिगी मरकता सेटपा मरी पुरक्तुना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम ngaknaba honabadasu asauba mating ama oiba ngamgani haiki ISTV gi ningthokong moirang amadi kumbi line ngarang ayuk pung 13 dagina ngasi ayuk pung 13 phauba line yarudre masina maram oirga area sida thorom sing yangba phangandre masigi damakta area sida koliba service provider singna viewers sing da nuai taba phungdorakli थौबाल कैथेल की मथक तंगबा फ्लोर अमदी मथक के फ्लोर अनी की मरकता लेरिबा अहांगबा सी थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की मियोय सिंगना मफम मसी मेंसिलबा मतुंगदा दुकान प्लॉट छानन होनरकबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना थौबाल कैथेल दा पफम फमलिबि इमासिन ngasisu irang haurakre थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन को उनुदना वारी सानबदा यानबा पुरप ngamkidre hayeng ayuk pung 10 फावगी मनुंगदा सिदोक्त्रबदी पफम फमबि इमासिन सिदोकनबा वारेप लौखरे हारि थौबाल बरजागी दमता आई सिबजु सिबा आई छि मफमजिदा छिदौरी मोइना सारादी सादद्रा दोखबदि फै लौ येंगनबा मेशिन सपदगी मियोय अमा लेखिद्रे थोदोक सिंग असि कुंबी केंद्र के मनुंग सनबा वांगु लाई ngौबिदा थोखिबनी लेखिद्रबा मियोय अदुदी रॉबर्ट कवी तांगजेंग खुंजाव दोबिनी महा की मंगकता येटपा फीयमा लौ येनबा मेशिन द यसन खिबदी महा मसासु मेशिन अदुदा सबखाई खिबनी हारि गसी यूनियन पावर मिनिस्टर राजकुमार होटल ग्रांडी दा पांगथोखिबा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की थोरमदा नोने डिस्ट्रिक्ट अहानब फेज की ओइना बीपीएल फैमिली मरफुद्रागा मंगादा स्कीम मसिगी मखादा मई फंगनखिबदुगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम दा लमदमदुगी मियोय सामरोमना से मिनिस्टर का वारी सानबा अदुदा सरुक याखि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन सोसाइटी तमेलोंगना बैसेक्टोमी फोर्टनाइट की थोरम ngasi नोने प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा पांगथोखरे थोरम मदुदा नोने प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर गायरांगलुंग याउना अतई डॉक्टर अमदी नोने की जेरियो सुसरु याकी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की मखादा मोरे वार्ड नंबर 9 दा सेमगलिबा 132 सबस्टेशन की भीम ngasi डोनर मिनिस्ट्री की डायरेक्टर रविंद्र चौधरी ने यंगसनख्रे सबस्टेशन असिना मपुंग फाना लोसिलबदी मोरे की मियाम दा साउना कानबा पीरगनी हाकी साइंटिफिक ओइबा मौंगदा येन गानु योपगी मतंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी मोरे ट्रेड सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंफाल की डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अमदी चांदिल की नेरकॉर्प थ्रीना पुनः सिंधुना पांगथोखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंसेस की डॉक्टर रणधीर केएसएस पवित्र सिंह डॉक्टर के राजबिहारी ने पांगथोखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असगी मतंग दो वफम क्या थमकी डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट ना डॉक्टर नर्स अमदी पैरामेडिकल स्टाफ सिंगलोइना अखुई विलेज द लेम यां लायंग बगे केम पांगथोखरे केम अदुदा मनाक नपदा लेरिबा खुल सिंगदगी लाकपा मियोय सिंग याउना पुन्ना मियोय सामग हुमद्रा रोमदा ना लायंग पांगथोखी फ्री मेडिकल केम अदुदा एक्सरे की खुदोंग साब याउना अतई टेस्ट क्या सो पांगथोखी म्यांमार दगी लाकपा पाउमी सिंग बुंगसी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमजुना हराव तयामना ओखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा असम थोरम अमदा एमजुगी माकेदगी एमजुगी प्रेसिडेंट वांकेमसा समजाइना म्यांमार की पाउमिसिंग असंब खुदोल पोट सिंग पीदुने कैकुमनकी वांकेमसा समजाइना लेबा अमगा की मरकता हेना नक्सननबा मरी थमननबा होनबदा पाउमिसिंग थौदांग लोमिनसी हाइके म्यांमार की फुटबॉल टीम अमदी पाउमिसिंग ओपगे थोरम अमंगसी नुमिदांग इंफाल होटल दा स्टेट लेवल कमिटी ऑन एक्ट इज पोल्यूशन सिंधुना पांगथोखरे थोरम अदुदा एमएलए अमदी एक्ट इज पोल्यूशन के कन्वेनर न चिंगबा मियो क्या सर याके
Siza Aikia Foundation National Program for Control Blindness Amadi Children Radio Listening Club Segarot Kwarak Pamleka ke Punna Sinduna Club asigi sanglianda free eye screening amadi cataract surgery camp ama pangtokre ngasi pangtok ke camp atu mit sok laba miu singi damakta chada yangkai taduna anop sing yanthoki Mongsang Teliba all is home da all Manipur Police Constable male civil Bebabos completed a candidate 2016 ki base na homas de Leba Halos in the Lopal sing taragi mating pangkre. Oje makata na sana ki Paulo bis. Sanabi Pau Boyaning Tozam the Pangigani. Taramatu Shuba Manipur Polo International gi semi-final match animak sanabaloi kre. Final da India Polo team bi Manipur amadi Argentina Polo team ga sanaragani. Manipur Sangai Festival ga mari lenana Manipur Horse Riding and Polo Association sinduna thasi ki tang kunithoi degi India gi polo team ani amadi mapaleba ki polo team mari punna polo team taruna saru yaduna Imphal gi mapal kangjibung da chathariba Taramatu Shuba Manipur Polo International gi ngasi sanakiba ahan ba semi-final match da Argentina Polo team na England Polo team bu panjal tara manga da maiti biduna final sangkhibani match asida mai pakiba Argentina Polo team gi panjal singadu Juan Pablo Sarbiana ahan ba ahum suba madi mari super sakarda panjil mari sanki Juan Cruz Cremes Juana Merski ani suba madi mari super sakarda panjil ahum sanki atoba panjil ahum maduna Miguel Uriborona Merski ahan ba ani suba madi ahum super sakarda panjil amamam sanki bani match asida maiti kiba England Polo team gi panjil mangadu Ben Elina ahan ba madi mari super sakarda panjil ani George Shelton na ahan ba madi mari super sakarda panjil ani sanki atoba panjil aduna Phil Seller na mari super sakarda Sankibani. Tournament asigi ani suba semi-final match ki sanakibadana India Polo team bi Manipur na USA Polo team bu panjal tare tarukta maiti biduna final sangkre. India Polo team bi Manipur gi mai pakibagi panjal singadu P Ojit na ani suba madi ahum suba sakarda panjil ahum El Atang mana ahanba ani suba madi mari suba sakarda panjil ahum sanki atopa panjal aduna T Pradeep Kumar na ahum suba sakarda sankibani match asida maiti kiba USA Polo team gi panjal taruk adu Nick Johnson na ahanba ahum suba madi mari suba sakarda panjil manga sanki atopa panjil aduna George Barcias na ahum suba sakarda sankibani Sathariba tournament asigi aroiba match hain nungtilpung ama makai tabada India Polo team bi Manipur amadi Argentina ga sanaragani ngasi sanakiba match asida Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Minister L Jayant Kumar Minister Losi Dekho State Planning Board ki Chairman S Rajan amadi MLA Suraj Kumar Okramsu Saruk Yaki thoram asiga mari lenana Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na phongdokhibada I think we have been talking about here as in front of me is written Manipur game developed game of polo. Just to support that, let me just explain. I mean to those coming from outside that this game as it was played as an indigenous game during the time of monarchy, this used to be known as Sabol Kalvi, which means translated in English, would mean Sabol means host, Kalvi would be a particular type of stick. Ahum suba international invitation men's kang tournament ki final da Bangladesh kangkhut amadi India team Manipur kangkhut ka sanaragani Manipur Sangai Festival ga mari lenana Manipur Kang Association gi meng makhada Department of Art and Culture amadi Department of Youth Affairs and Sports na sinduna tha sigi tang kunma thoidigi kangkhut tarena group ani thongna khaidutuna chathariba ahum suba international invitation men's kang tournament ki ngasi khoman lampaki Manipur Kangsang da sanakiba ani suba semi final match da India team Manipur kangkhut na India team Hailakandi kangkhut pu panjal kunithoi Nepal da maithiba pituna final sangkhibani tournament asigi aroiba match tha sigi tang kuntragi ayupung tara makai tabada Bangladesh kangkhut amadi India team Manipur kangkhut ka sanaragani Amaromda kangkhut tarena group ani thokna khaidotuna tha sigi tang kunmathoi degi chathariba kunipal suba dhanamanjuri invitation women kang tournament ki ngasi Gopal Dev Kangsang ya school da sanakiba ani suba semi final match Gopal Dev kangkhutna Hailakandi kangkhut pu panjal taruk mari da maiti piduna final sangkhre
अनिसुबा सेमीफाइनल मैच खुमल लंपाक मणिपुर कांगसंगदा सानखिबा मैचता कसार कांखुटना बांग्लादेश कांखुटपु माइथिबा पिदुना फाइनल संख्रे कांखुट अनिमंगना पांजल निपा निपान चन्नदुना टाई ब्रेक तौबदा पांजल 13 मानबदगी टॉसना लाइबक लेपदा कसार कांखुटना माइ पाकपदगी फाइनल संखिबने सथरिबा टूर्नामेंट सिगी अरोबा मैच था सिगी टांग कुंथ्रादा खुमल लंपाक मणिपुर कांगसंगदा गोपाल देव कांखुट अमदी कसार कांखुट का सानरगनी अमरोमदा अहुम सुबा इंटरनेशनल इन्विटेशन वुमेन कांग टूर्नामेंट की अरोबा मैच हयिंग अयुपुंग मापल ताबदा गोपाल देव कांगसंग याई स्कूल दा इंडिया कांखुट मणिपुर अमदी इंडिया कांखुट असम गा सानरगनी मणिपुर की अरोबा मैचता जम्मू एंड काश्मीर बु माइथिबा पिरबसु हुमफुमदुई सुबा नेशनल गेम्स की हैंडबॉल मसानदा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया न सिंधुना थासी की तांग कुंतरुक्तगी स्टेट कुंतरेन ग्रुप निपाल थोना खाइदोक्तुना राजस्थान की गाजीनगर डिस्ट्रिक्ट की बीकानेर चथरिबा सही 13 मखागी निपी मसागी हैंडबॉल मसानगी हुमफुमदुई सुबा नेशनल स्कूल गेम्स की ngasi सानखिबा मणिपुर की अनिसुबा मैचता केंद्र विद्यालय संघर्षन की मकुता मणिपुर गोल 17 दा माइथिख्रे अहुम सुबा मैच की सानखिबदना मणिपुरना जम्मू एंड काश्मीर बु गोल 12 अमदा माइथिबा पिखिबनी इंडिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की मियंग मखादा राजस्थान युम्बु बोइदुना मथंग सही की जनवरी तांग 3 पांगथोकदोरिबा 53 सुबह जूनियर मिस्टर इंडिया दा सरुक यानबा मणिपुर टीम की बॉडी बिल्डर सिंह खनबगी ट्रायल सिलेक्शन मथंग थागी डिसेंबर तांग 12 दा खुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता लेबा ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ऑफिस ता पांगथोकलगनी सरुक यागदबा सिंगना एसोसिएशन असतगी खंगनबा यागनी अमरोमदा ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन सिंधुना मणिपुर संगाई फेस्टिवल गा मरी लेनना आईएफबीबी की मियंग मखादा आईबीबीएफएफ न सिंधुना ममंग थागी अक्टोबर 19 की 13 फावबा मुंबई की एग्जीबिशन सेंटर दा पांगथोखिबा जोज विडर ओलंपिया एमएसआर इंडिया की महूत सिंधुना सरुक यारुबा मणिपुर की बॉडी बिल्डर अहुम मसा मसा की परफॉर्मेंस मियामदा उठख्रे हौजिक मखाताना सनाबगी पाव खरगा लौबिसी कुनुमापन सुबह जूनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट 2013 दा सरुक यागदब इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की फुटबॉल की सानरोई कुन खनगले हाइना एसोसिएशन असगी चेरोल अमन हाइरी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की मियंग मखादा लंगथबाल स्पोर्टिंग क्लब लंगथबान सिंधुना अहानबा हाइबोक 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट 2017 लंगथबान पब्लिक ग्राउंड दिसंबर की तांग कुनगमरी दिगे पांगथोकलगनी हाइरी नवंबर की तांग कुनगमरी होना थाईलैंड की पटियाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चथरकीब एशियन कप जित कुनेदो चैंपियनशिप इंडिया की महूत सिंधुना सरुक यारिबा मणिपुरी सानरोई 13 की मनुंगदा सानरोई 9 गोल्ड मेडल सानरोई अनिना सिल्वर मेडल लौरख्रे गोल्ड मेडल लौरक्लबा सानरोसिंग अदुदी कैसाम लंचेनबा अरुबम टेनिसन मैतै मोरांगथेम कैनविस सीएस निंगथेम विक्टोरिया ऋषिकांता तोजम अंजना कविता लोंगजम अमदी सना याइनी W हेमेट मैतै अमदी हिटलरना सिल्वर मेडल लौरखी हुमुद्रा सुबह सीनियर 93 सुबह जूनियर अमदी कुलुमदोई सुबह सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप जनवरी की तांग 2 3 फावबा न्यू दिल्ली दा पांगथोकलगनी हारी चैंपियनशिप असदा सरुक यानबा मणिपुर टीम सेमदनबा सानरुसिंगी ओइबा ट्रायल सिलेक्शन अमा दिसंबर की तांग 3 दा खुमल लंपाक साइकिल वेलोड्रोम दा पांगथोकलगनी हारी इंडिया युम्बु ओइदुना दिसंबर की तांग 3 फावबा केरला दा पांगथोकदोरबा एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप दा सरुक यारुगदबा मणिपुर दगी इंडियन टीम कोच ओइना खलकलबी नावरेम सुशीलाना लुसिंगबा लिफ्टर मरिंगसी इम्फाल थादोखरे जेलेरोंग फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थमैबंदगी थाउ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थमैबंगी थाउ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चथरिबा 13 सुबह जादुनो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2013 की ngasi सानखिबा प्री क्वार्टर फाइनल दा कैसाम थोंगना जनी कोनबो पांजल अनि अमदा अमदे रगाइलोंगना नामसिंगबो पांजल मरी अमदा माइथिबा पिखरे हौजिक मखाताना ngasi नोमगी ओखिबा नोंजुनु सा अमदे इंगसागी पावलोबिस ngasi ओखिबा इंगसागी पावदा ICAR लंपेल पाटगी प्रेको पावगी मतुंग इना ngasi gi khwaidagi साखिबा सेल्सियस डिग्री कुलुमदोई दशमिक तरेट ख्वाइदगी इंबा सेल्सियस डिग्री 9.2 नुक्सित यावबा इसिंग मनगी चांग अयुक्ता चादा 35 नुंथिलदा चादा 94 ओइखि 2013 की 13 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 की
ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ
ngasi nong chukide Hazul Asla Maru Pau Makan Pizari. Yumthong Kuding Mai Panganan bagi Pandam da Pakaliba Pradhan Mantri Sahas Bizli Har Ghar Yojana Manipur se hodokre. Kebelam Zau da Manipur Sangai Festival Pangthok patagi Kebelam Zau National Park yang mami masing hengale no model upal sing yang khagi maya da revenue lak pangamle. Mapalam dagi company media soba shopping mall sing lak pada Manipur ki pisabe sing da soba sai theng piri hari. Amadi Ramatu Suba Manipur Polo International ki final da India team B Manipur amadi Argentina final da thengnargani. Hozukiti ISTV ni pizaba paw matang solution jare ni yang tabiri busing amakana khurung.